Meda se dia nyame chira no nyame yokese ade chibia etinsem Ghana awuwu ena etwe kra enobeti enam se mpanifo no enya isikam ngukuru na kola ni binti aman kola no so episikantem maiwa no so episikantem inti nne obati na we ekum mpena wachina obati na we ekum mpra ya dwe ho entiase sisi am no kasa ye kum school ni aba ya fefa ti se wo na we romantic baby we songoro baby abemu na kum we ye be court mra mami wakasa fo ani hwe akola ye kum ti wa hwe uchi tie itimi bo otu okun eti yes no ai monya we iti wuya manu wa ma hu what I say na asafofo so na omo ye afinara karo ye ne badapono so no areho yi pa na mere so aho yes mere so aho pa from last week Saturday na asemnisi ye no o se asemnisi ye ni di akiri bisa kachi na dwane boy na oye sa na wadwane ya che no na ye nche no so unya botre na otie dwumadi ya de free soro beto fom bia no je be man penfo aso ate wa otie dwumadi bia be mo aso ate na enem ko bobo nya be ko techre yes menim afutu asese ye de ma ye nuan mo ma no nkoda na ye ma no ene se bia ma penfo no menim se akoda se bi preduasa ni mfonyi Richmond e de beto so sisi ye na ono wo mpena na to the sense wotimi bono mani wuno menim be bronika se parent na menim kan e faso abayewa no ayeka ne ho asem na ni na no kwaku wawu abaya na walaji me bacho aya na wodi wosam wa prepare wosam de all ye na wodi na to so me bacho beba febu sisi akra yi wosam pinanko ebetima wosa akra we ama na broso mu bacho mu ntie ni ye akra no 17 years na akra na wu me ba cho ye dia akra no to Facebook sesi ye baba do samoye la yidakhala asole pani ena gumete dis vani masesa baby anu sa sha no o sam la yidakhala yanko kwaku alaji said in America no abai wa no na nimfoni da so na dwumadi makatro se asemsia na videos ene nsem a e wa chiri nyina no yamamu nyina mo maso ate e wo hanom ene videos abai won kra chiri hyase free hemfam enfam mu fra se bedru ba bia adui e ye dai kra na akrache no ebo abai wai na afen so kra no e dienti na obo no oko police station e ko si hen krache ne ache no aha na details ne nyina wo alaja abai a wo hu ni di pa de dina opon wo free techre o mfie no edu enson or 17 years or form 2 ko school ojina SS no mienu form 2 na abaye oginan na ne gina ne se eye ya woda etwa mu enye ya woda de enu ade yi last 2 weeks de no ena woni krachi anase boy ya woni so ne din ede Daniel Kofi Intim wo 20 years udru tech na want to say friend La Ruzo anase Intim La Ruzo eho sa na omode friend wo honom krachi ko school na mum na dwuma wo yeka school no sa to twi abobo ya ewo tech de honum na ne mpena ene sa abayewo ya ne mfonyi eda so dokas dining ba cho oba Facebook ko eda ho brane ni nko se yi abai akora no onie akoda o ko school hitire nwe egu ne tire so a enya asebketo akora na nanu ya wada anwumere ebe se 11:30 bese 11:30 anwumere 11:30 ko bot 12 no ena kasakasa eba abayewo yi ene Daniel ntem eno ena Daniel yi ebobo abayo de ne to form etetia no ma abayo yi ewuye anase abayo no to mu na oto mu wiye no ena abayo no omutan kofo a omo ho no twinso gu abayo so regaining conscious regaining conscious na so okọ police station na okọ amane enkomo ye die nyina ye nsem a aposifo report ewo so na aposifo awesa de agu asum no eno ne ye kama ka kiro se ha dwumade we si a BBC a enye adwen ene ye de kanamum enkomo ne na mo ya tuo no eno bi ene be wesa edugum so masum enkomo a media nyina no de free post for memu ohu de free eni anso nhwemu memu ohu de medi efri CID Philip Soyin Kula wono eye post ni a wo Teche police station ne report so abai wa no ene na busuafo bo police station ho ebe ye report enu bi na kenkan e de amaw no
me pesa wo te no ma mienu ase ye wie a ye find this enso ye no ye so e de beto dwa ama wa wuti adwumade yi nso so wonya bi atie ne nyane se anadwo ba 11:30 e na abayewa no catch ni bo no a okokoma no wie ye no mmanfo ho twen so gu abaye no so abaye no regain conscious anase oba nkwa mu bio no e na odena busu afọ call police station se ne phone muntie ne ye ensam na mabonte bebre aposifo de e na me kan ne ha no ne phone akodi eye boy a ye fan ko fintim ho anase la wuzo ne ho onfama no na wabo no enu nti aposifo techre e ma abaye no medical form se onye mfanko hospital na nyankopon ye adom a ekina no omaba omode medical forms no ma abaye no je ye no ana abaye no e de medical forms no no mu kwada fie omu wanko hospital no enu nti aposifo ye se omba kwahwe krache omkwa omu ohu krache no anche no de sada no anadwo no am ade chen anopa fiada no abaye on da ho no waye no fo no ma me soro ye no na abaye yi o 9 de no wakobo no de na abaye no da ho waye no fo no was adai no se on ma me ne de oso no hu se bi abaye wa no se me preduasa wa medan temte bi na amana ye mere nti bo be awia be so 2 day ko no ko be 3 o'clock na abaye na ye mere enu nti omo fa abaye no de ko tete health center honom anas community clinic na ho honom no omo de ne koy omo de ne duru ho na doctors ne ka se da bi abaye na le ni mo ye dinti no se omo de ne ko dwan kwanta sa Friday na mbo anan e da abaye no ko dwan kwanta honom omo de ndu dwan kwanta no omo de ndu na omo chese da bi da na buru ye ne ho de so mfa enko eye Sunyani regional hospital to regional hospital no na omo de abaye no omo de ndu ho no ani sima na abaye wa no eto na nanom wonso edo na sade tie ni besa ahomache besa memenda no ade ba chi memenda no ahomache besa no miensa to no 9 no na abaye wa no wuye krachi ya yebo ndi kofi intimi a wotwe okadayi otanso ko oni abaye ne ko school no krachi no ete ben abaye wa no fie eti wote se omusu se dan na wuo no ena obi ka se saade wo wudi ahomya nkwachi la wuzo wote no fa ne bag hurabasa krachi no ede no akanwura wodwane eno eye nkomo a aposifo ede maaye na yekoduru krom ho no nkoma de wom nie de kofa ntokwane baaye o phone ho no muntie ne ye wei anya aposifo de wei eye ne findings a yekokoye ye ne nyina ne se abayewa ni krachi ena twempena ena abayewa no ka kire krachi no se onyem ena krachi ne ka kire ne se eya dan ne ka kire ne se nyinsen no onko sersan so munyina akọ school ena abayewa ne se onse no kasa ne nyina mu na abaye so fon asai ama boy na ma ne fon aja abaye de so koye ama no itanadwo na krache ne ko abaye wa no ho no okọ no ho no na abaye no so onfa ne fon no ema no ena wo se da bi onfa ne fon no boy ne so onfa fon ne ma abaye wa ne bi nta abaye na ika do mu nsa krache na bo abaye wa no ahyewo na wo se nyinsa na so nsa no no me amese no ama wo ana krache ne de ne nan ne nsa abaye wa na yam ena wo buru mu saa anu nti oburu mu saa na abayewa no etwahwe ye no ena krache ndo pa ba bi fa no manfo din so begu se no ena nam so ama abayewa no eko police station hono mu no na alaji yanko na Richmond video we bato me so se ya time wa abayewa no ene krache no etwempra na nkofo ka se oh munyai na munko school nwie munyai na munko school nwie na mususa mpra twede munni kura na munna numa wale ne ade krache no abayewa no video bi ba bonten aha ena obenya no dwumade we so Richmond obenya abotra ma Facebook ansa la video no ebeba Richmond obenya abotra ama me Facebook ansa Reverend nya na so wo hwe na sade tie nie abayewa no krache no ade nwum bi bai se mo a mo criticize omo emprache no Richmond afedo obetimi the video na my obam ye see from ye evidence upon evidence e the amount ya ba ya church se the assembly tie ne sapepepe Ramatu Ibrahim already ne baby yes aba Facebook ohonom oba no wa share e the amaye videos upon video ohwe small boy ya what 20 years ne wa som na abayo ne mpokua wo fina no no aso no achia no no amia no apacha no ene ade ade a wei en je bu kwa se da no na awia no omo ye bibi kura ansa na sa video yi omo ye na ne nyina etire no ena abayewa no wone krache no edi sa video we ba bonten no mame on se nansem ho no se da lagis esa tokeka se obetini akunwe da ha obetini akunwe wo ha
abayiwa no e de afutuo e ma ne nam fofo e ma menim sɛ no onim sɛ sabi empratwam e no obefa mu owuo wo de afutuo e ma ne nam fofo ene mma wo wiase nya so omuntie nansen de boba afutuo me ogide sɛ reverend tia be ne depa abayiwa no tu no hofo nanso afutuo no wa practice anaso wo nsua muntie asɛm a abayiwa no de ma mabuno a e wo wiase especially ma bra Facebook video no so e da honom ene ye ne mama ne nkasa ye ne mama ne kasa ye tu okurafo ne ye tu mamalofo na maame fo mo mama so mo mama di jollof fried rice e be fia mo misan be makonto ma maame fo ya ba hye pone na disi ya ma we ye kum no e toso no do maame fo ne nya ne sakwala na kwa banto ni take away park banku na tilapia hye ho e abra wo yi de ne nsam go ya de bi o tari ne ma maame ho wana wo ba hwewade wana wo ba hwewade ena bra onfa fofo na deda ka mu abra sis maame simasi maame da pa ba na oni na ne ko school wa wie hwe ka so de maame aso wio ena so da bokra owo bia ye owo bet owo bi wo ha ehya owo bia ye owo bi wo aya chaba yo no kono e bi kra mi di fo me ba na nka be ware no hwe no kono hwe ni poko sisi ho Isaiah 66 ka me banu ma ba we nu fua ka ne fe kodi fo me na metena ho na mo ba e be chia me osolumaya me say yes me ba na ni da ho wanum nu fo mo na hunyansa sanu fo ne kwase pa ni bi akotwe akukunu kwa ma me mai wan mo papa fo mo ma ya mo ma ya hwe ya ma what a nonsense all of all I attach TV na University Foundation no ya boy chido ochina asoro brawati men ka mo bi wa ablikuma ka pe William Street e ya brosan ya flu na ya to ni na ya hye glass ya to ni na ties onyame ka ho no nyame ye wi edasi makra tremole masaka onyame ka ho bye bye.